Acts chapter 10 verse 1 to 8 ki kala Cornelius kichi sipai heu tu khatoma yaipan pathiana phoka pathiana lawa waikele na athum gi gei to bana gen thei liang vai tele miak sate thilpia kapia apan pe uchi ni khata thum lai takina angela vakila ka Cornelius kianga ichina vagena na thum na te phokle sangina om ache hepa Christian ahi kia himale Christian hi di tuak ting ahi khanna pathiana zonga ni na pathian ke thuma thumna pathiana lawa waikele loina agin na tung to ni na midang te hak sa zo deu tele agin thei te apan pi lai hepa hin khoa adang thu pi ka sak non khatele ya ama Jewish tele kia Himalayan na semna zia kina agam no sein Israel te gama sipai hi na heu tu hi na wa se mai ama na no sein mi gama valut takin pathian tak kichi avamu loi Amy Christian te to hiai pan hin khwa ka buk to chiangin igam I Christian hi na gam ai kele pian thang na gam pathian ni mu na gam pin inosia laizil ding hi mai kele maban na semna te zia kin khopiai valuta iwa mang thangai himale tu jingkala ka gin pe ya Cornelius bangina mi gama I Christian hi na te walang ke sakthein wasumang zalowina mi gama yom chiangina pathian ni zong na te I thum na te ina septe le pathian ni law na ten I Christian pathian pen ataka hi chi a thei na ding na waing thei le hoi ma maring ka gingta tu jingkara ka quite time jan na Cornelius in khotung to na kamu kya kya hi Christian ai kia himale Christian ti hindi rani nahi nga Christian ai kia agamu anusia himale gam na va pai takin pathian tak pen amamu loi en pathian imu na gam inusia gam na va pai chiang in imang sakka he mang sang no lo ding in kal son thak le